ansa na ye no de ode paneɛ no e ba be hye wa asa atwe e twen dodo na wo pɛ no o twenwie no na te sɛ e ho ne de meka sɛ yawo na mete no kane no asa akosoro ama me a e kama koma te sɛ eye me hya akoma kora pesete eye me hya e che sɛ bibia na eye me ya na e ho abiem na osan so de ade na ewo asa atwe ne mpre no so ana meka sɛ nyame anim ni na minim yawo no menhunu yawo na sɛ de me se aka ho asɛm afa obi tinche obɛte yawo na na kamena ase afide yawo na sa akosoro be 10 times akosoro afra ti me fa hodie na watiti aso ka wonte mase se me nipa me ti yawo no one coincide me kakra bi mpo sa minute 10 minutes pempo be di wo me na bonkum no ntwe bed ne mra na nko megina ho oso oni adaje oso onye comfortable se obetwe e wo me ho na ne kwase me se wa ha me ebra me koduru fie no na che se me ye me ho hwe enyi ye me na ade ne ka so why say me to no ye me eyo ya se me yesi kakra wada ro ma fa che me enye hwe ebe ye kakra enye hwe wada ro ma fa che me nipa otimi nanti pim o ye adwuma okọ oba dakrope obi negligence hwe baby a ede ye nuan akwa na okọ hospital enye doctor fo ni nyina na emome bie wo mu minya adaje o kasa no kra na omiemia ne fon so ahunu obi baba ma wo hwade amode aye no no insa wono se wo besua adwuma na wo besua adwuma obi baba ma na wo di ne besua adwuma a chese busua ne sa frewa enkwase asem ne nsemu na wakeka atro voice ne nyina wa ha ye bebo ne nyina ma amanfo ate nye siki justice for me nu ye otem nchen because areho awusa for mamu nyina makọ aba edemoba DJ K Nyan Support TV ene enkomo amene obedie me ankasa ma struggle pa ansa na meet me interview because me tie me nuan no areho kire se obi eko hospital with malaria na okobaye afedie emubuo na ode aba enye no nko sebe mpraduasa yakwa kudo nsuri e dan ha mu ye de adwumen ni nyina no chese affect na chese onsan enya bibi pabia enka nchire nipa na wada demu a ene ne nyame adom watimi apagya ne mu kakra na yaye da bi asem we ye nyae ma ne nka because similar situations esi we various hospitals na ase ye hwe emasa na ema ne nyina esi na akire ye de sobo akwa bobonsam so ebi ana bonsam no one ye ya your friend artist me pa cho wo onim no kuma wood industry ne kuma wood nko the whole Ghana ope abrantia say ye movie makeup artist ni ade menim ni o chen no wagini din pa na onso omo ya no me behind the scenes eno nti ye nheda enhu omo ene ono na sa situation ya to no na menuen ada dem ko be de oho ene wo se yedi nkomo na ye ma Ghana fo nyina hu na afi so okọ hospital nso a na wahwe yi atasme mo akọ aba mejo so menuen na ho ye de ba de adom e de radio ase yemfrase sei ye ka se artesa wadaroma ye be konkobobo no so na quick introduction ye ka se artesa ye bano Ghana sinetwemu a me ye makeup artist a costume designer, me a set and props making. Wow. Na matete nkra be brain so industry ni mu. Na ye hwe TV series ahodo a ewo oman mu a ni nyina nso so no eye mensa no adwuma. Na nkra matete wo mu nso na dodo na nso eye se adwuma ni nyina. Ti Ghana hanum sini akese a ewo oman mu no de masom efa daroma. Wadaroma sini no akese ne ebi ne obetimi aka ibi amame. Me fan starting free ohenere mesiesie do ne senior edikan eye sankofa. Bubrokosua. Ehintasem. Susupre why be ajai. Ni nyina ye adwuma artist ene ye. Wow. Na
de nansen na super A1 AE eye abusua kwantuo special effects wo nyina set design ana makeup ni nyina ye me ana ba konso ana oil pants so e de baaye boafo ye na kra de metwa bi me na me ye konfo no ewo mu no ana me ya makeup na mechanic series ahodo nyina mentimi emobɔ ni nyina so na emom no ma ye adwuma wo omen. Artists America krani na minhu na me ye said there be me pusu nonum na matene kankan ehya ase because artists amenimu no minimu ne se utimi tumrika nyina onye obi asebe mpreduasa okita clutches e ba ne se na okita clutches ehya ase wadaroma edi kan no me yare na yare no nso me de kopie mu ewo konfo no che yare sabia me call emergency ana edi kan de me call na bra me kokodru ye no na e was a doctor obehwe me no obaaye ni se me yare na da no ka se obe twen me moja e de akola ba me moja na awo twen no de me no se ye twen wo ensa ho yentini na wo yensa ho no iti wo twen wo minti na wo mensa ho no bet wose moja ne mba na emum no do no pe no o twen mensa ho a wo che enti wo nya dodo na wo pe no e wo so o twema de ne yema ansa na watimi de agutu abi a wo de ba ye to anu so ne nsuo ginam na o de agum enti ho ana ka se me ntwe minika no ma ne ntwe no ma ya ase ha content na no twe ne doso so pe 8 mils okay ade a wo de be twen so pe 8 mils na eti me ma ne ntwe no ma ya ase nti ma ya ase nso de me nko hospital me ntwe moja mfiri ma ya ase moja na open wo nti onya ntini no ana moja dodo na open no onya no won sa ho ntini ma ne ntwe no wa ya ase okay onya but osi endu 2 mils kra nti ma ya ase de wo twe a obenya ndodo ya no so be ye ntema ma no sa na ono no kire me oka kire me ena osi me ntwe me nika no enkoso na wo ntwe no ma ya ase ha nti wode panie no wura ma ya ase ha no mo etwin pacho osre no ho na onan ne ntem me nine ne ntem se be ma ho no me be ma ho ha no ana wo twin ye enyame anim ne wo twin ye wie ye no ho no ya wa mete na no odin pa nti ema me nan no be ye me ya chese enye na yare na me de ko ye na mum na se masa be ti ya obi asa aka ho wo atwans wona ho na me da no me sa ti ya o eti ho no me complain kire ni say baby o twi moja ni free ye ni de me nan mintimi nya ni hwe mu ya me ya mintimi ntini mu mpo biem na ono no kwasem ni say na menim say oye medical student a o be ye ne final exams ana so o be ye exams wo ana me na o be ye internship according to ono your friend na chi ndi o kan say ono be ye internship wa wie ko no ene ma me hunu say wonye doctor oye doctor penyina wo hwe yarefo ne mo be ye exams ne wo ho enti wona na ode wusuasun adwuma me na ode mbesun adwuma said the ono kan so be ye intention pre me na ode mbesun adwuma na no kwasem ni se bra o kan oye ni sa na ye me ya no ampa obo ne boss na mane e ka so be ka che ne boss no ma be hwe me obo ne boss na mane etimi wo ho ana one ne boss na ne team na wo no mo ye adwuma ni nyina baaye nti o mo baaye no mo de laptop ebe si me nchen e proge no be bia me bed no me wo no proge na o mo de ade a ye de scan ni ye funin o mo de bi scan me ha na me de o mo gina ho mo hwe gina me hwe laptop mi so bi o mo nmom na edi ho nkomo e hwe de akrot ne de bibia e wo ho no mo e cheche bensi ni ade eti no mo ye no mo twa aduru ma me no be ka che me se me mfrem ma me na o ma twa aduru ma na me ma me nkotomra okay edi kan so ma me hwe ya na me namu no ne su na me su ho a ase oba bia su na me gusu a me su nti ono ye se obo doctor na man ye so osre na eduro bia obetimi atwa ma sa ya na me se meti na be ko bia on de won twoma no beto afede yare na wo de ko enye no hu su na wusu na emum emoja na ye twen ye no efi wa ya so na no na ada na wusu hospital no kre eja papa eja nti ye no ehu ya na meti na me so obi oba hospital obi a no ohun ni se me ho atom na emum no me ka che ni se ya na meti no eni nti no me ntimi entana me engina me na no so me ntimi fa anya hwe
enti ohene nana sawansa ohene wadaroma pia na ona meye na adwuma ewo ni krom o ye museum ye kan Jemedudu museum artworks e wo me na me artist na obehwe me ono baaye no me complain man se ohene nka ye say me ho ato me nso so yaw na mete no ye say mintimi na mintimi nya ne hwe nti na me de ho no na me start say me complain me nan no no kre wa twa adura ma ye say ye nkonkoto yakoto aduro na ba a eguso a ye de e ma me treatment na wasa ba biem say opese o discharge me na emom no obesa atwe moja ni biem how or they call lab akwa check ya say nduro ni bibi o mo de man bia ye okay ansa na watimi discharge me or the same day na there be him say 3-4 days make ya ana o say betwe so oba no kita gloves ana o de eba miensa ana o de ba ko e share ni say o de ba ko ball miensa won say watch ye ni so say watch moja na eba na ye no so e delay it one nurse ba ko be gina ne nchen ano ni di nko no se wo che mensa ho na watching wo che nti na mensa nso mpagya menika ne ma no na meka che ne se mesre no me ha ne die menti ma ne nsa antwe because me ya ndro mu de ma me nyina akra no still na me da so ti ya wo no eti ka womra me nan bonkum ya enye me ye na wontwe no kwasem ne se wa mame enya me fa ahodie se baby a eye me ya no ko be gyan na waba me nan bonkum no ni nyina ne se uduru kwanfo no che D3 honom na me wo A D3 ho A no omo de board ana achem A and B no board ene chem sei na me da board na chi sa eti me nan we no akwa di board no okay enchen sei eti space na ho a obeti me jo na me ma me de oba no be pa me ho a wono no otwe bed no obiebie Tyson no watwe bed no sei e de aba no ansa na watimi abegina ho e de me nan no e de apepa me ho because na me nan ni ntia se mintimi nya hwe bi mu ana me chi nsusu nyina so ye ekru wo hye me because mintimi nya hwe e na o se ho de ono no mum doctor ni se on feel comfortable say obetwe ne wo me ha no nti ba bia ono no gina na me nan ne ben no ohodom na no nsa so ntwe Bebao asoma ka semeti ase a baby a pain ni wo no a o hwehwe intini na atwe o se ho ni delay nti obesa atwe no wo ha no no kra no nke nam se pain out thinking nke nse so oba ho no ena o so obesan atwe na wo kire so aha pain no sei no untimi e unbearable tinka omra wo nan sei no ena o kire se baby asa wo nan ni wo no e ho no e kwan na ho enti ontimi nya adage enkojina ho nkotwe ontimi nya adage enkojina ho nkotwe je so otwe no baby e ye o ya na je so otwe no baby e ye me ya na no kwasem ni se menene e kan esre no because na misu sa me se ni ya na metini dia no odene to omoa me ono ka che me se me mane ntwe dia meda ho ache esan se ye no na wo twe dia akola ba ansa no metimi discharge me ama ne boss na timi discharge me na mumu no se me mane ntwe dia ene meda ho ache no kwasem ni se me nso ates se me ka se hospital me sa da ho bie mu a na me boy san se adwuma egu me so se nyame yandom na senka ahoden na ewo honom na manko hospital e bia nka adwuma wo manim nyina kametimi aye ni nyina na mabeda ha na se me sa da ha no ma chede a na ne doctor na eka eti na wo se me rominika no ma no na wo san so twe no wa ha biem esan so wo se me da ho ache me so me be se me da ho ache ahane de oso onye comfortable so ba be gina ho ache chise me hana hene na preso na nenu asem ne se ene me meda ho ache mintimi na ho no so ma adwuma me ye nyina so nka achi intino so ma na otwe ohene ahye data wo de bibie ni museum ano e wo se me nso am ya artworks ni nyina no metimi ko hwe na me bibia intine me ma ne kwan na wontwe inti ye no na oba betwe no odi ne nsa ewura me ha no and odi wura ha umia ma ya ase honum na eche kakra ansa na ye no de odi pane no e ba be hwe wa asa atwe eche dodo na awope no otwe no na te se e ho ne die meka se yawo na mete no kane no asa akosoro ama me a e kama koma te se eye me ja akoma kra pesete eye me ja
eche say bia na ye me ya na ehwa abiem na osan so de ade na ewo asa atwe ni mpre no so ana me kase nyame anim ni na me yawo no me hunu yawo na se de me se aka ho asema fa obi tinche obeti yawo na na kamena ase afide yawo na sa akosoro be 10 times akosoro afra ti me fa hodie na wateti aso ka wonte mase ko wonte mase se me nipa me ti yawo no won consider me kakra bi mpo sa minute 10 minutes pempo obedi wo me na ibonkum no ntwe bed ne mra na nka o megina ho oso oni adaje oso onye comfortable se obetwe e wo me ho na no kwase me se wa ha me buttons artist nyankofon ne da na senso kire se ebi anko osan akotwe no wa ha ka me sure se bi anka nan ni mienu nyina no kwase me se se wo consider me dia ndi me nam susu ni se ebi mpo a na nka enko yekura ye se bere no amana koka ka se na no kre e ba sa no ya discharge me na me ntimi na nti hwe no ye de me tina mu mpo de me si fom ba e be fa ka bai me ba jo oba hospital Canada oba ya na me ba hospital Canada but me wo me dan me ti soro me na me si fom be fa ka me ba one na see oba hospital me ba hospital one na see from ebe far dropping esi free care no na nti hospital ba ye for now to hwe na me ti hwe mu one nurse for no mo enkran eyini bi be ma ba ko nurse ni ona de me bae ona de me see from bae o mo friend wonder yeah me kind nurse mo friend wonder o D3 ona de me see from bae ona de me see from bae enti right after say discharge wo no e de na me mfa ne se esi echiri moma nipa ne ti ase se otena so wabre kafra moma nipa ne ti ase se damage sei e na odi ayo o frɛ no edi kan ebra me kodru fie no na che se me ye me ho hwe enyi ye me na ade ne ka so wai sei me to no ye me eyo ya se me yesi kakra wada ro ma fa che me enye hwe ebe ye kakra enye hwe wada ro ma fa che me nipa otimi nanti pim o ye adwuma okọ oba dakrope obi negligence hwe baby a edi ye nuen akwadru na okọ hospital enye doctor fo ni nyina na emu mebie wo mu minya adaje o kasa na okra na omiemia ne fon so ahunu obi baba ma wo hwade amode aye no no isa wono se wo besua adwuma na wo besua adwuma obi baba ma na wo di ne besua adwuma a chese busua ne sa frewa enkwase asem ne nsemu na wakeka achoro voice ne nyina wa ye bebo ne nyina ma manfo ate nye siki justice for me nue o teme nchen because areho untimi mfo obi banto pain we mu na wontra fie enidi me no kasa sesi e sorry artist o kasa ma me mfa ntodwa ne be makra anya adwuma enti wudi obi ba be ma awusa aden o man be ne abepie mu sa no o man be pa ne abepie mu sa no free hono so no hospital no kra ntimi nya follow up bi nya check up process bi a say ya na say eno ano ne mo agyan ne saa obedidi o obeda o ene obi nhwe obi ba ono ana ekọ no oba no ye ngakrakra ene so obi anom no a na obu ada ede ene yesa wudi sam no enti sa wo hwe me na wo ye interested in this case amada roma ye nyina ye follow na ye nhwe say ye be seek justice for abranti ote because onye kwadwofo omo to omo mpa adwuma na atesenka ho okona adwuma ba onsere no wadi ma drum re bia ise gise wosere aden brand ufiri okodru fie no de ne siye ufiri okodru fie de me ntimi an nante me nan ne so enti
emuna ohene yes yen san so famra hospital na yemehwe de eko nti yebeduru emergency obi mu no na ye frɛ doctor no for say na me wore number me frɛ no me maame na gene kasa because na pin na me wo mti na me kasa ne ntimi e ma ye nti maame ne kasa e wo nchen no ka che maame say ono be ne internship nti no bra ye discharge me no no so abre no wa free ho no mo nti e say no oni ho biem nti na wo say ye hwe na doctor say wa ho no mo na ehwe me obey internship to wa free ho oni ho biem I mean sure isan say na menim say kono no wo ho de an ko be hunu say de oyeye no na e bia onya ho aduro de ama me nanka atimi aboa me say de be ya metimi asa nante nti omo hwe na je say me hanum ni me side say ni de me ka say problem wo pa no ma yekotwa eswe yekotwa ti etwa ya ye ba ye no na doctors mienu di kan ba me nchen be hwe me eswe no mo ka say me nan no hebon no ehun aka na omo de me beto aduru so but ti say ye discharge me a won be mama ba Confanoche room 9 na won de ma to aduru so emre kakra nsa na omatimi won be surgery na e be no de betimi ama metimi ananti na say ti say surgery ni ba nsa na metimi ananti ba yaw na me wo mu ni de doctor say aka be hwe na yaw na metia me de ba ye no o ma hwe ama na ko e for mama me nti o mu yimi a na me de aba room 9 na o mbe yimi am de aba room 9 no so bra o mu discharge me na just afi de crutches na wose yeto e de mama na me de nanti enso so no say nipa anso so me mu amboa me a mintimi mpo enna ne me ho nti na no aye de ni data o mu de ma ya na nke wose ye de ko review nso so date ni sa akodi akire tin shanka me directors a edi machi e wo sini adwuma mu enso so edi akire etu anamoko empanyimfo ho Confanoche ho e ko hwe se o mu mbo na date na o mu de ma me se emre ni mu because me bre e say no se nipa anka me ho a anso so me mu a ntimi nya me ho hwe no mu hwe na ya wo na e wo no ntimi nkwa na afi ntu anamo bi a aka bia isan se me di bibia ni ma na se be frem bia bi mpo a me na me da ho a me timi nti se date ni be ni mu na se doctors hwe me kakra na metimi esore na me ye n kakra crutches dia me nim sa na mo bia aka bia no ye betimi etu aka ho na bra na de ma ne ya reho kese ye bra mintimi nya hwe wo fie na akoye se mabusua me maame ene mo fa na bibia ni a wo mu edi akoni aba timi wo fa ye se da bi me fa doctor ne number e ma no na nka won frɛ no because ono na yes ade wi ni de e bi obewo hu ndro bi a na se bi kwan bi e be fa so a e betimi nya treatment bi kra de ama me wo fie bra time ne nso ma me nko hospital ho no na ka metimi de atutu anamon kakra me wo fa je number ne frɛ no kreni doctor ni di atem doctor na odi se adwuma no odi me wo fa atem papa e wo fon so e ka take call no na me wo fa sa frɛ bi mu and some of kind be ni say enye me wo fa tim de no nti me wo fa frɛ me ka de wo ka che ni nyina betie no ye me wo fa ne call na one me ye no na mum de doctor no sa so the different life frame me number na me wo no ono de ono no different lives are frame me na minim se minim se bia enko fo mpimpo na sinifo na frame me ko peke ya o se me ne doctor akuam ayi na ka sei obo ni din na me say doctor o se mimi doctor de na what tete no en se me na me ka fa no ho no me nchire mu iche ni enti na say akwai se me makoka no ho asema che me ofa no enye me ofa na ebeda Confanoche ho ana nyem wo fa no nso so ana ekoji moja edi besi me so enti se me wo bibi ka me fa ne nko court asamo ka che me se yenye no official ne fa nko court with a very harsh voice. Yes recording e wo me phone so in the am no ka say abuja for yentie recording no na yemra sisi a hello someone from phone boss good afternoon. Afternoon.
You are speaking with Dr. Kwamwa. Hey, doctor. Yeah, okay, hey, doctor. Yes, hey, doctor. Aseme na wako kafa me ho. I didn't say I can't find. Me bisao, aseme na wako kafa me ho. Complain be na which complaint? Complaint I want to know. My assembly, I just want to confirm from you first. Before assembly I'll do it. I'm asking you. Baby, I will What's the name? Messi Bibia or me or Fanny. No. Assembly meeting. Is it who offer? And I want that's what I want to know. Then I'm so I'm complaining. 80 assembly now can that's what I want you to say it, and then all can because offer if anything I'm saying anything to offer no man they don't even know say and I say one a comobia or one and no casa. So I want you to say what it is. Today na person me can see me then I'm a person I want you so will complain. I've heard so will complain the brain and I want to know what it is. No. See, what listen to me. What I'm hearing, and where I'm hearing what I'm hearing from, currently, if I'm saying, say, I'll take you on for defamation and all that, you'll be liable. I just want to hear and explain everything you are saying to you first. I don't say, I mean, person will be able to train. Me pay asema e be a train ma me train. Iti na ma frɛ no. Enya train ma me train bi any we busan for no no. So obu no won dey share. Ana ma medical treatment, medical problem nti say. Ebusan for no mo na be da hospital. Then I'm better. E mo so mo dey share ni me. Ebusan for no omo na e ko pay mo no ma mo. I just want to ask you. I'm asking you. Say mujane ebusia o man kopen de okopen mujane. It's a complaint you or what is the complaint? So what is the complaint? What is the complaint? Omo de be ma information. Omo na de be ma me. Nipa ni sad dear crack. Hey, you there never mind. If Obi will complain and Obi will be or her, let the person Wow. We give this out in summer. On one kasa wake kan after say odu obi babema akosa wa hawa bebresani amani mu otimi san enya the audacity efra brantie na abusuafo didi o matem ka chen so pon fa ne court enampa ehon so de bema oduru awie waduru awie because ade a waye ne se yekase yebeja amanaka yenyan manenka waduru awie kwan bia e befa so a se yekọ na se yesi wudi bemu a ko ba bi na mom se wonni bem ena obi ba bema waye ni sei ena chese untimi nya follow up mpo encheke ye se bia nipa no okọ fie sen ena asie se de na ekọ na utimi sen nya no keka sansem we di a ena yenso ye betwe osem ra Ghana ha ai eduru bra e wo se 7 producer se uwo dibre na se ohia ni bia na se bia ewiemfuo bi ba wanimu a wode anidie ene ahofama edema no sans ye nyina ye nipa da bia me kan se mo ise emoja enam Bill Gates mu no ebia na nam mimu ye nyina ye nipa na je se etoda abrabo makukuru hwiase ene ma sebe nkwanchan bode awawa ye nti e ma ne moda hwo haw ne abebresa ode obi babe ma afem amane enti minua oda osase sei adwuma asizi untimi nkwa adwuma unya hwe unro ene waduane diem na ekọ ne sen asechema edin esan se enjuma ekita mi nyina nso so esan se mintimi nkọ emantina ni nyina efiri mensa na no kwasem ne se in hospital koni aba na ndru sem nyina nso ni nyina akwa yiska me nso na mekọ eba na sinia adwuma ya nso na me de ebo me bra ti ene na meka sei no nemu ayedin nemu ayedin isan se mentimi nkọ na maba efiti January besisa abre menya adwuma na odumpo eya awe se ye yi me
sika ye tuaye na aka 270 cedis na kakra na drew 100 million which is 10,000 hospital now call ya one ton now call fire yes and go feel uti are getting to yes am we receipt e wa ha sisi ya me no mo ka sei a che say na no ayedin me ba fie say mintimi nko ba bia no so no e den ya medidi me san so de nkra ba asase so me hwe wo mu o mu ko school ana enye no mpo on say artist me kokoye adwuma bia me de mai ne say esan adwuma na me ye no say me ko village bia kokoye adwuma ofa kwala e betan me nchen e be kire na adwuma me kan ye bra ne ye boafo ye na woyerepa adwuma e boafo ye ne me ko ho no mo directors ne sinifu e ba ho nyina etemu ne obi a oba yi bia bidi mu adanse se me di akra ba ko free me nchen bra me free set ne so aba no me di free me nchen betina me nchen a me che na adwuma nya me ncha de ne ya me ka se omunim ni ana chenchen twen adwuma wo ye na nsen ya akra na kokoye ya wonya kakra de ba ya yetimi di na wotwi mu ene echi yetimi de hwe ye hu kakra beti sabri ya nde bia me ka se nya me adom metimi de aba beduru hen so hono enti na nkran so egu me so nso enyina edan me ti na wo se me gya bi kwan na bi kofie na ne ka ba akopei ene me maame na ne wo mu nso so etia me ho na ye ne kakra kakra se de be ya eja me so me ye so na eden ya isan adwendwen ni atiti ni oya o me na mu nti awereko no de esu ni de misu da obesu na obesu obeka se ana misu ohun de wonye de me ambeka bia se ohun de onye su am isu ni de nyina bet onu nim de me fam isan se asam na abri bia be simitirim a hime a e mani su ni tata me a menya nka masu kese kra ma sa ya no firim no eye se doctor me ha ne ye me ya me so twen wo me ha doctor ni su onya daje ye no ne ade ba ko a e hye me kra eye me kra ya se adaje a wonti me nya me gina me ho no wan fan save me enfri ya wa me namu no san de e wo ho no ma biem ye no ne ade a nkanya me mboa ne ya no me arefie mbra na me hu ne se ye no ka ho be ma meni age wa abrabom biem ti sa de a minji ni se mi akasa no orebe fi ya orebe fi ti se orebe fi ye no ne ade a hye me so ata so orebe fi inti America so orebe fi ni se me gematie fuodi me viewers me jo omudi I think that this is the first time I may yes ade we bi obi hu me say bi da me nya ade we bi da se me betena ha se na we mfa taku anase sempoa Bible sua de aduro ne de e wo se mom ye boa ye nue ba ko fon san so nyame ani kata me metie me nko asa bi mintimi sorry if you need it any day na membo sanse ko onbo am on coincide me se meti yawo ti mane san fango ho biem ko onbo modin se me sa ho na wo twen nke be en kakra de atwe nanso waso wontimi enya da agingina ho entwe ne santi haya na obetwe konso ye me ya isi no say sika sa ne epede ayi surgery no sika yepe ni se bibia betimi akoyi ama ya ti se be ya be 2 billion yes according to doctors are omo ehwe ya ne kasa na ni nyina so no se hip replacement no so cry betimi aye bibia no ti so mo san so crampo na se na ka ho odin wo ho na sini adwuma na keda so jan na so na producers and directors am ye omo adwuma ma wo mu empo omo da so ye adwuma ya ka mjili so omo mpo betimi aboa de matu kwan akwa ma ho odin dia ama me isan se omo am no omo ka se nyina no eye producers and directors a ene sini adwuma ne ho biem ti obi wo ho a onye adwuma ne po biem ti akoya rechechire ene mpaibo no omo nyina de time echi se nko omo betimi aboa ma se boafo beba
na baby a wo se ye de me fa bia menya ayaresa na metimi asa beboa sini adwuma asom me man Ghana bia no anke yetimi esan se etumani hwa ese no Ghana sini adwuma Ashanti region ye be se ye Kumawood yi na se Kumawood nso be fa ne ntoma pefra artist na nkai mpo enkra ma che o madwuma na nka me metena se na nka me fa menim die mboa wo mu na nka ema so unya nru baabi a also call retirement no unya nru sen ye na nka se ahotoba me nso so me fa ma ho odin so ensa meboa sini adwuma esanse adwuma ne ka ho na ye Ghana sini adwuma ntino mesese o memu mpanyimfo ayewo o memu emwa na baby bia metimi nyama hoto enyama yaresa no omonfa mwa me na menya hoto ne ahoden na mefita fa mesom Kumawood ebiem is it number ben na memfa ne say in case bi obi hwen na opese oboa number ben na yede ebesi so because say they make am ni maboa for say yebeboa number no yede be ma now they atoso okay I was from the number no e de beto animu number no me de beto animu say de be ya opese oboa monso betimi aboa na bibia nso etimi akoyie all banyo no nko an na my think say directors no my ade pa sanse omo ne nyina na enam a chese be bi obeko bia omo bo na chidom mafo because asem na esi na areho say enam nipa ba akopɛ negligence so ama sabi obi a otime kɔba wo ye na adwuma enei obesra nsa na wadi areho atas meda papa je ye monkomo akra papa okay azimi obi mesua atas asem de pacho monso ni mo also ogina wakakra atas asem de nyezo kwajo nyezo I think say me kofie me ko no ho fie and me ko ya me hu no me rewo ye na wontene nka na yo adwen so be kofie akwa me te so yare ono ankasa kra na no say oh like oyare me hu ni videos ni bi te me contact ni say artist dey na cause because me hu say grade 1 sign videos bia say crutches ni adam say since when no so oyare na okokon no chi so custom ni nyina achewa yeah wakani ma ya twitwi ni me free no ma since then na affect na amane na ba ko ntimi emfanya hwe nti na yese mekọ na makwa ko hetimi kofie ni kodi nkomo na me hu ha situation ni den esitien se no osi ka no nso no se onya obi an ko betimi gina na chi a fight amana yeso oni chigina fo bia osuro oni bebi ko ehu bo no so yese obeka asem na osu because nipa no no feel say doctor ko no feel esa threaten no threaten no nso so osuro oni sa ahoden no eba se odini gina ba bia sisi ana oni scampo odin ono dey fa lawyer senti no so opon fa no court no doctor no ono obi ogina so onya lawyer bia obetime gina na chisisi ya se asem no obedi na chi anka e fe doctor na mo so ni lawyer ba no mo court ni akwa ka asem because o say o ka tene se aha ne de men sign ma habium o so oni adaje o de ba be ye ho no what you say and na lucky kra say e ho na na o san ye yo nso ka be ye ha kan asem me ka che ni se si an se sen go sa be wa ha enke bia nke be yen sem bi ko timi metena simple ene yenye den enkasa nti for now no de area ne say industry players na nkasa no omo so emboa because why adwuma industry mo wa serve pa wa so pe set designs eye fe o movies time ono na ye ni nyina upa ko eneko himan himan chief Nana Sawansa Chief Jerry ni museum ho no di dwuma one ko ye ni nyina ho na nsa me ni Achipalago ko ye ni music video wa ye dwuma bebre niam a wa ye abo industry no nkanye tibia wo sen ko mu ni ntina ye ka se anytime bia no ye industry we no se obi ho kire na ya ni o se nipa ne wuwa no wuwa na so ko wuwa no onye wu nsu e be ko yi akobonsa o na obe hu stars e be ba no obi a chese me baby so this is the time o sen ke ye boa o se ohia sika dia akoye surgery me 2 billion no kura no kan e be bo for na so o mo kan no enye ne o e be bo time o mo kan sika na enye ne time kakra be ka ho
So what I say, I think say omu nyina ba na omu ka omu abomu a omu betimi abo ama we omu akwakoya manifest because the more na the more na de no so em say e kase no nti kase no the more na otim say e say 29 no na nyi se na na ti o say 9 na phone yes me ko no no sheshos nti na me ka say ahakra no e bi obi nhumpo se na siti ankasa me ko no ofie 9 na phone aye ti say aso bi a sorry to say oye cripple kwa from childhood but onante oye bibia obi mistake nti obi mistake o e na kofa we hear them e dey aba na say why ade mpo na say nipa na ka say oh ade na oye me no ama menya nsunsan so say oh sir ene kafra sorry me nim say say na obedi di na time because obi say bi ono baby odu no omunye de enu ho nti obe popo but Ghana ye wo mra wa ha e confonochi na sade ne ye den esiye so what you say enka we ba ye na muhu ye na nka wo doctor no oh ene ma me mpeko e be fa so na nka we nka mba o eso oba bodin another ko jena make out say eti ye catch confonochi for say obi aba ho e de ne yare aba o kwa san de yare say free ho so what you say no bibi ankron o ko no no na fa dropping sinante ko hospital ba ba no to you what be that on say onye doctor be no ye obi be internship so be internship also friend as one medium be me internship na so no na ade ne be suasu adwuma say obi nine kojo ye won kofu a almost say doctors for adwuma ye won kofu almost say minimum obi okọ hospital a edu ye de man no nurse ne man edu no fa mani afi ne no edu na ne tinwi tutu afi ye hwe mu no na edu no ye ka so fa man ye kire so fa anya no wanye ne sam fa ma patients no onu edu no we na ne tinwi tutu so what I say adwuma na ekoso no osa omomani ko mpenifom dada hospitals ano no osa omomani ko obi wo ye ma na do wi a mo ye review a mo hwe se ni edo ne de ma no eno ne de ma ni pa ese papa je metie mi nua situation ne de wo kan say omom wo hospitals bebre na enye wo makra wu bebre negligence I'm telling you kojo na say bebre mistake a drug de me ma me bi ene pania bi de bobo oh sorry oh na ni ko say we ne oh satans no wa damage wo wi bebre ni me cost hospitals ni mo bi ni ye mo hospital bi adin for now but we ni de confonochi no ko ene see ye but ni me cost hospitals no bebre obi wo we free aba no de yare foforo aba yeso etimi obi nsem bebe wa mentimi nka the last obi so ye ni surgery afọ bedu fie hwe say bibi kra eja bibi oni yem eja bibi oni yem eja ni bibi oni yem say later no o say sign ko ni ko hwa de ko ye ko ya say ade na de surgery ni eja ni bibi oni yem me nwan wa sabesi ne and one name ekoso yes entino artist dey dey oyeye nipa yenso ye video na dey adwuma what you say enti say ya wa try na enye ye dey o say ye ni video man Ghana fo nyina hu say situation ato no oye na adwuma okọ na oba na otifi onye hwe de obedi cry dey bra no otifie no cry na 7 period na 9 million ni ye adwuma na me say ko be fa ne sa but na otifie ade na kana tofie onye adwuma otifi nya hwe ye say no yeah tie catch champion for say actresses obi o movie industry bi amfa ne hunjim omonye one voice ne fight ma artists obi amfa ne hunjim yes the demonstration cry ye be call the appropriate quarters ne ya the right information there was here the demonstration bia na yenye ne amfa fight justice ma artists so what I say we doctor onye mistake enti so nipa na chese baby ade no wo ye na ye me ya Mr. Mensa ma obi o se ya hwa na obetwe free ene nka wo ye nka jai ene wo so ma menye de ne megai wasem ko ene wo ko na wona ne ko ye wa wasem but who try access still na wo se baby oda no untimi ma that side ho e mejina ho ntwe ne wa nti haya na obetwe no watwea ma se ene ne nan no ne girlfriend e da ne nche na baby ana ne to ka so on cross fam e me bo ne dog yan konkomo on ba ye fast ko awura ko hye akuntu no age what na me kana say enti e voice aye hwe mo nyina mo mra on board directors producers actors and actresses crew for obia mfa ne hunyim abusu asem na ye ka no enye agudie obia mfa ne hunyim obia mfa ne hunyim na ye nyina no ye fight for you no because obehwe ni situation o de te ha areho ontimi nye den enante aje so ne nan num ansa na watimi asori ansa na wo ye de wanante obi o ye na djuma koba so what you say enti yesre Dr. Imao se wan Confanoche Hospital hono so obae enti no ni nyama ni receipt change na se Confanoche o na se ni abase ni folder beda ho what you say
Ni folder beda ho. Akọ na se bibia nko yie na se ye amontimu na monhwe no. Na se emwa kakra industry nso benya no so de abebe support na ya hwe se ye be fly no se so ye be no haya o atin se ni nyina bia wo bia sa wo ye lawyer wo ye bibia se mu wadaroma se de ye ka no enua no bi kan ono no ne nsa nso na chi adware enu ntie behia adofo se mo beboa na ye seek justice edi amano ye pe na yaresa no ye nsan seek justice enfant wo ye lawyer wo ye judge wo ye interested so beboa ye nua number no ne gu animu no bomodin ase obefre na yetimi aye bibia de am yen say obi adwuma kojo obi a wo na adwuma ene ha o sibo na adwuma ho ban but nipa no ono ne ba ho ene ohun say na adena den akwakosie and me bi san say e ba sa no doctor foforo mi so kire say eno ne ko so sa no say ampa o say nipa no ye sa de no on ne ko so sa problem say eno na em say omukotwa we na o kire say akaka say no eno ntigi so omukoko ye say no nti no busa say why na ye sa o twen sa de no nipa no ye sa de bebi o sa de ni dru na tra ko be foforo o de pane ne wo kase no so what I say nti e wo mu sa so de a holiday e den sem bebre na e de eba bra obre artist bra obentu kojo we de esre mu nyina bia mfa ne ho ngimu bi na ye mo na ye nhwe na ne ho entono ne na ma ne na ase kra so ne na ase tatai pa odaroma de na wo ka atwa adofo nyina ansa na ye be sori a kafra de mese Ghana ene sin Ghana sin twafo say omomboa na minya justice esanse me kopia yaresa na wasama me problem ti fa ho de bi atwa se minya wo mayaresa we mu no sinifo mboa na omo so en sorry e ma minya me fa ho de na afen so bibia so e kana koma me pe lawyer so be pre me fa ho de dia ama me e bra me ti yawo doctor ama me ti yawo na yawo na chi no omboa me na nka me free mu na kwa so no obesan so ama yawo na kosoro de say emra wo Ghana ha no ma na twa se me nya me fa ho de se makọ hospital na me che se yawo we de mintimi se me se GB na ho no na doctor na che se ono so de me metumi ene me fa ho de be kita ne nsem no de ase me nan na se wa me problem de Ghana ha no mpanyimfo sorry no momboa ma me nya me fa ho de na afen so bibia e kana koma so mboa na mayaresa ene ma ho to embra na me tin san fa me so mo man Ghana bi se ka entertainment a Ghana ha no musini adwuma e ka ho bi sini adwuma yin so me di mu akotene me som oman me som kuma wood ntino yamboa na artist infinite na yaresa bedase yemeka bedase busa hi DJ K Nyansapo TV medase so jebre na ohwe me de adri de aha na e de besi numbers no na egu animu no obetimi afre na mumu wan nso da animu na pese wo send bibi nso a na wa send na yetimi ahwe e de ama yenu nso fa ho de minim se mo be sanse mo de chen so sei na mo ye be san ahia na case we nso mi di akire ye de ani di akire de be koso bia no me de bebro me mama so nsi e wo ho me damase